Unong yalam juga United Democratic Party Dr. Gemini Motho mentegasnya kejengan kendu bagi untuk khabar ulapan pau pada kalian juga parti kalau kawal kre nak menta banyak kunnya ke election MDC la kalau hak HDC lani haji HDC ru ulang ru pada kalian juga parti kampat tip adukan nu ke delimitation committee ke belatung daga STF committee juga hasil automatic council men penbet themai ki MDC konsi kan la ban pendap rekat kum ke parti kalau pengkre banyak kun ya ke election ada pelong hak nu ke paru bat kum ke parti uang ngau wakat banang kloy kana penlong election kana khamha namar bada kelang ki pai baru kinya banjit thamai no yaki MDC ke ngatai nagalyang jongi kum ka parti ngi la ya shong ngi la ekran ni bat ngatai klai hi nakini kila klai kubor nagalyang jongi ba titos wel titos kan mo ila aya ka jingkren nak kalian ajong ya kastan ke ba ngi kum ka parti ni sim ak bai de ba kini ka se council tingi hi kum ka parti ni soba nila de banyak cha no ak bai de ba kini ka election bat kum ka parti hero nila long ko ban kre ban lech kini ka election juga de se council kan te hadukan no kan slam ngimla ban ong nama ba ngimtip na kalian trong ketika delimitation committee mo adukan no kinang simpor ban pendap ya kena kam te hende na kalian ke jongi la kalong kum no ni kum ka parti hi ngalong ba ban kre ban ya kun ya ketika election juga the council kan kata ketika jin pen sko hi na kalian jongi MDC ru kibaton ka the council te ngira ada ya keren ya ke parti tu te ibabon ni kita nak mata ke sekolah ribun ke ngam tip ya kata mo nomor ba kasyong kan ke delimitation committee kan presiden rei nak kalian tungi ke parti ti ila ada ban sekolah ba dada collection kan long no kam kloi da si kan kam ha kan bo ni yo ya ka body lu ke batmai ni yo ya ke isi batmai kipat ba lu kin yo ban jet mo ya kita ki MDC na ki constituency bopir te na kalian ngajongi hi pilai hi kum parti la ka de Khasi Hills Autonomous District Council na Jade Hills Autonomous District Council ka representation na kalian ngajongi ke parti kalong very substantial hari pabun ki benta mo jing kren kalau ki mat ki bopir bai de pat ka chat bandri ki jongi te nakalian kamtam nakalian joki MDC long ki bat scam jingman bat nakalian joki hi kala kwa manya chmat hawe de ba election te ni khmilenti ba nakalian jok ka committee ba pe ni implementation du can compensate ya ka kam mo nomor ki pat ba lu kin num lang a kin num pisa kan mo kum ba julong ka por ba biang te bro ki khmilenti hi ba election ka de ban long ka por ba biang Henry minta pada kami ketika kamu matrai nak kalian kejong itu kasih hamhi banyak am ingin cip ke ika rai pada moh nak kalian jong ketika komiti Henry cukup berpensyai pada kalian dalam parti dia mila kuah bah election yang dan moh banailan di bah banjir ya ki MDC ni constituency pero nama ini jawabannya yo ban mi khmat mo ban kren halot ki mat ki babon ka bai de ban ka de council ban ka ta dam ri ku tui ban ka lo ka ta hingi mo mat ba ke jing khan mo jong ba ting dal khan le te lo mi la du lo so we MDC mo ka Khasi Hills Autonomous District Council te ka ta hi ka jing bon na kita ki nomi kemat ijongi wah Khasi Hills Autonomous District Council te nak ni kata ba da si mo tada compensate election du da si kan kam ha si bon nama da si kijing kwi ti ijongi ti kan ban jongi ru bang man kam yo kam bon chu ki MDC ka District Council elections kan sawai te ko mangalong hi ki nong yalam jongi te constituency level
pero kelapan skong bagi la nok bapen kre mani kun ni kini election pan ikmi tiba da sinang ni syahmat ka UDP no kan kam le kam ha akabe di bakan su council election